zaza kubasha 12 z'akasheshe twatwakira umwanya wo kuryari yabo abo twashangaho banja gutekereza ko kubyatandika Mandi abana bakonyi babanyitanga buzwa kwatumuro twatwatanga kuraza ndangambira polisi ari polisi kinjigame cyamane kibangambira abanyangyo tuterese mutuzikora ki tuzikora bamwe 11 gwatandikira gataho mu bwo buyungu ukatwena turiyaho kumanyumura igwarga ayikwarga ko bari ubuzini butandika ni busya kandi go mu rogo tukujya ngo argo mu kaju kugira ngo yine osigire mu ko mu rogo mu ruhina igwargo ofisi ya chairman wa Katali yone weddewo holiday mbali ma documents nyingi zonna ziweddewo holiday so byebyo omurogo hariho bamwe abagwekerera abakutekera umwanya ugo bakutekeramo kandi sigiro umwe n'umwe sikira kurara hepfo kandi tekateka ng'umuriro hogwarga ubwanyona ko muntu rakasha 11 bashangana kandi abandi eki bacakanisa kahambuza abana bukuma bangira ngo umuriro gumwe gwatandikira kandi ugundi gwatandikira kuriya kigamata Christina kakatale bakosya bosya akatale bakosya takajya ngo umuriro gwarwo mu musigiri takajya ngo abantu bahemba sigiri ngo umuriro kurwaryo gwasigiri akatale kanka kutanga kushasha mukaga kanka kushasha mukaga bapfa kushasha batemba tubingo mukatale kuteka mabandi ejo cyo batwara ndakireba atubabatemu President Museveni abebembezi bona ba Uganda mubase kuwiza murebe cyatubaho abana bitu batisoma ekindi abantu abakumi bakatale batera enduru kubatera enduru abisirikare baha ekena no kwizana ngo bakayabona ngo bakaraza ho ekiro time na polisi okuchirwa kwiko umwanya ugo eki nacyo ticyashimiza abashobozi Bani jande I can't kagamana binja uko kuchuma abantu baruga mu coronavirus ati tuliyo twatandika kwa iya center nazo zona zafwa naba ninsaba government erebe kinu abo kwa katale kanu kabaire karumwe emfuzi karumwe emfakati karumwe abantu abahansa batarukweyamba tayino ho muri mbati no business aheza barugemu aheriwe ayitwaza kurugira umwanya wo polisi yane kigezaho nagayo ho kureba ngo yarazo mu rogo bit byabitangwe aba TV West ndi Senyomo Gideon.